pini dasemet na utum hanan chup hakan antum ke bang pon antum han churu party klo kedam tang krep kho arni dasemet phelang pi prong pi kheroni chari long ke gacha tong nang tok labang so incident puthak itu asamang kang pinong fit amel labang so hul pe chup phuk labang so birta nang dolo dasemet per bang gala VGR along ke do illegal settlers mate encroachers tum han thali nang pul labang so demand kache song bom pen pinier nian fit ame penangan kaching bai pedolo taring ko yani fit ame otomas karbenglo otomas council pen kaching bai pedolo si labang so kaching bai ateng protang te si positive le tu message bang long lo labang gopiloma pijera long le mata la kheroni la phelang pi le puchot kali foloni circle la pen dongka farko lo fit ame gopiloma order ko pi bang man pi lo tase me pet bang ke assistant revenue officer to man filos bang so SOP ka prepare bang ke arpu pe konlo lan chota kalilan je iritum labang so kai eviction bang so process bang ke SOP bang ke lake pipo bosining je thelo karbengong to mas council hin ban setame la pentu atumi hajong assembly along the semet pet congress leader mate congress MLA Deborberta Sekia alangli kipu apu thak el tum men alang ipon ke sonsoni la mang jong poning tung labang la puhelo je alang li pulo hironi along ke do VGR along lelong ke do tum han feta me 5% al tharle de pena 5% ko pine la poson kera bang pine busi kipu la pela dak bang ke il tum jong tung la poson 5% puke bang na hokta piniar ni fa thegong lelang je alang li pon alang tum koda pencil la bang so abang ke long mala bang ke documentary mate la ke ketok dak la poson ke ave bon fil tum matha jong fidu plotang te alang tum bang la baso la bang ke eklang dak nanti la peno na por bang ke Karbi Anglong dead la puson al forkar along le katharli la pukali kedam tang asama lu kufitame guru khuti ta ho kajiranga ta ho hilaku kapre la phone eviction na ke Karbi Anglong Assam government atum penon market deng phone boy la sila bangso सरकारी along lelong kedo boy atum phan katharli pon ke lage lam kimi kali la bangso process ke lage claim pon boy port sila bangke alang ni kufit amela khironi along VGR along lelong kedo aron repen kedo atum along kachera abdunanji out avi kusin tum pen reming tum lapen alang li fit amela bangso along ke political le nang chu endun de ji afan nilihin pen pachini lo jong si konani ko pine alang li fit ame political le chu ji phan ka body protan lake nil tum kar bilo charlia song pen bangke alang tum fit ame si kerang jela por bangke langun chari nang kokko lalo lasi le bangso lahai hui kalilikal kalang lang ke kapacita confident ji phanfi nilin fitane pachini lopen karbeng long ke do congress tum fitame bangso bangke nanga chedon don busipan fi taring ko fitame klang lo pulatang alang litum fitame alang litum bangke langboy ki bangke nang fok fidili lang tum nal tum athing fitame pachini pon lo lapen alang tum fitame chudung dilo ji bilak ki VGR matit bohuba kora ba sarkari matit bhumit dokhol korthoka lukhokolok 5% reservation দিয়াৰ কথা তেওঁলোকে দি উল্লেখ কৰিছে কিন্তু এই 5% কথা ৰিজাৰ্ভেশন কৰাৰ কথাটো আজিলৈকে মই কোনো ধৰণৰ তেনেকে পোৱা নাই হেতু তেও অতি সোনকালে ৰাইজক দেখুৱাই দিব লাগিব অন্যথা এটো মিছলিড কৰাৰ বুলি আমি আঙুলিয়াই গ'লো বাধ্য হ'ম